Musese ni mubea nundu wa kuendea kwithiwa na itundini wa kilungu cha Uiiti ba Mutongoi TV na ndi twende na kunena nisia yulua kansa ya Ngai ya Maumao na daktari yanaweta ya bitukabu pe Ngai ni athi muongo. Yes. Andongi wasa kana maenda hospitali mundu aendete kwa asialwe muongo. Koselela go. Jukila kiwa ni wandi umeata ni daktari wa kansa ya Maumao kana ya prostate. Ni kana agwala o ndemo ka kumbona. Kalibu miongo kenda yulu ayana. Kana kenda yulu 10. Moka kansa ya nyayikie. Ya Ngai ni ya Maumao yalika muongo. Na moka amasi meiwa muongo wena wo. Mao maina bina. Maikomani chalia. Wona wo sika stage Yesu oyingwa Uiiti ramba kowa. Kilati kaani kukuningalira supportive treatment. Tukita kuita with ichalia ni chathala lakini thina ikara wena wo. Mundu yamba kwikara oyamba kothela ramba otila muongo kaumia. Na ramba kumia Ngai no thina wekiara ni wanyaekie. Na kila kitu ambange no ikanikwitha ila tawa pandu ba ku hospital tenu kwe check up tutea wo tete la ila tesa kwitha thina akuma yote ndanya hospital no sa isu thina wekiara wanyaekie. Lokanze siyenda muongo ni chao ke kulio musahisi. Wasisia neso ndo mundu umbitwe. Pawo bela musibi bubaye bawo. Na iloku wa Maumao bube pine ya muongo. Pagira pero akenyunyu. Yunda kamela yuma Ngai ni ya Maumao isyoka ngone desla bukinyunyu muongone. Nikanedi mabuini na nyao na ngone. Yuko ukanze sibala bambeli yenda ne muongo. No yambi yakuwa muongo wena wo. Wona takwata asiatiwa muongo na wiki betino emundume kwa kwewa wena wo we muongo tona atoke ndijanyao cha kawaida kwethia ndio na bema ana ikara hospitali na no agunwe bana thino akuma wile kukwata nyekana kumbe thino akuma ni watu muongo wikara wetewo weza kukakombona thia mbanga ni yekiata ni yekikie iwo no wauta kwa stage Yesu tamino manani kanza nitakuna bisa tethia yani alikila mabende ni mamuongo paiki ndo nakuya ukara ukapoa stage ile ngezi ndani si itaike kara ikapoa yutabika butu onenganda asi achalia atuyubi yona stima kwena nyao kwena wo with one wathela lakini wo ikara uyendea kwa wase kila ndo nakomoda bya nikana enda check up kuna miaka 55 ugeze kwa kuona daktari wa Maumao kana wa kansa thinawe kiata waendeye mwaki obwa gwatambitwa kwata ndubwa asio mwe Oko inandimo ila waweta yelua operation utukuthinzwa peandu masya kwazi utokewe mundu asya ni nakaindo kaimbu bandu na niwe nithinzwa ukewe kila mundu asya ayendu katato thinzwa kwanza wathinzwa yu Nwakwa na nikanza nekunyaika kasumba kukatonya umwandoni aka kasumba kukatwa abo mundu akengia akamba kana kanza ritamawa na ndu ika operation na kanza uzuno bongo ati watema mundu kanza isembo semba ona newe ane munini watoma isindano ba bwesemba na mweki bothi ngone wesemba wesela bothi ngone wesela mweki bani ukwenda bothi ngone mbona ubongozi ni we yuwa tumia ndo wa kanza ndo ikara ritamawa Olo bungu ati watona izino wawe semba make both ngone. Kwa tatajua bungu wewe wila wila nikenda tambozi wakino kwa kule yakwa. Kwa tabi wo bungu owo wa kindu chucha singano ni chao. Nuru ona kwani yetu isi. Pa ingo wo webona banini nikwitha asime menda with etu kiasina tokea yomesi. Na nziela yorona kutuma siana ikwara ikose sindano wese uona nya kwetu meyo bungo na nyona sindano no munini uone kaendo kaseo kana ituma ngua na ndu ikana ni tume na wese oza sindano wikara wetome tuigwe lo na sindano sku atona ithiba withingoni nika na wathi ngone wakwa kuta kwikie wiye kutu kwikie wiye kana kekara chini jokinyo jogitumi na uno bongo kasoba gani kanya kana ko bongo na no jo kanza yoki ati wewa kanza wonu atamani yekara ndio nyayeke kanza ya mwiwo kanza ita wako tama ita wakuma baike ndugenge wimbu wenda wa mwi wita ona gikara nakuma ona ita ndugo ningana watu ninganda waje wale size na twikara na tuumia wina kanza ya ma tutila ma tukechoetheka wina kanza ebutu masi bitu kara tukecheka ethano ebutu masi kara tukecheka ethano mbitu masi kara tukecheka nundu ni kindu kimete kindu kimewi kile yakikara kitejumi kikara kibo ethano nondo tumasi nondo tukikara tugeje twitha tuime pa no nundu unyayekitela mitune enyo ya nondwezo kono kanza ya prostate mwito nebikara
ni kumia ngai yonde na wo umia ngai yonde imini ali ndu kara no nyaeka isu kizungwetwa local control wagwa muti na nyao nani na wamina ti kutemela ayolo ko musia esi anduka kengwe muno kakanza ikara itama wa kanati mundu atama kanza ni kara ni nyaeka we muteme no teme ilionya yeke thonne kara tunaitwa anda hospitali ukaitwa lakini ikaemo kutemwa no kuitika depending na stage ba itegemea na stage ikalea kutamani kuitika itegemea na stage ila ikitata jibo eithote mwe kana bibwe sindu cia nata ile ubi kana ikara utemwe andu amwe ni makia theater ndiza no makia theater chao mundu aglasie yewe theater akona into wakwe theater ni ya save obyewe ya kugwia theater bebinya mono mundu machine ila ti thatu tumia theater no zitumia ICU ilo kwendo kakwe yima machine tumia theater no zitumia ba ICU bala kigugara kipambania wacho kwa kugwia theater tikendo kiko lakini tena nuko ye machine sia kubebea sio sizo ndo wende kwa operation no madina megita makwita mundu agita ku sia mundu usiwa iliara ndaka mezi iliara ilo thenzo no bai machine wona ndaka mezi umo no we uno gwa ongela nzebe yuda yebi na yatene aje dunga no makusa no mathio tamwa nataka kwatwa ni bia wanyao wa theater umo the theater ni very safe ona baiki mja kukia nyonzika ndo machine yo kubebea unda kama iligenda kama ndika tikitara teto atene pe machine ya kumekisha ndo nekara ndo uwa ko tikindu kia ile kuya mundu wasiwasi mwele ni kukia mwa mwekara ni mo operation yes yine ndatambo yuira wasengo ya theater ve kule yo kamotwe na niki akaona bala ni sia olekile lakini tabe na kesi nekikie ya mundu mukuru kutiwa ni thayo nda operate wakana nda kwata mwana yes ndu watu ya theater yuwa tukunene safe yes. Toki happen ya hata yuki happen yao ni we see the levels on the DC imwe alama twa ambasi on the maitwa hao ndomwe alama twa amatu maitwa anyo maitwa hao ndomwe daktari watoka no theater na ninga patient used to ni thana imosio pyo nukiwe lakini lona ikayo operation aidha matatizo ange whether inaendelea nesa whether kila chat mamu tuwe ni thao tinyao tindawe ya theater ile kia wanandu nduga wako makano watu ndawe ya muongo ndwika ndu muka yes kumbe kila chat mamu uwe uloko ika ile operation ni ya mutipingisa nyao panini momanyi mabindange moka maigara makapitokana kila nese ne kana matukone ibetite cia aingi mama tu imanenga ndawa yato matona wandawa ya kuandia mao nikana withie no kwenga wana muwau na nuwe no nduwende na umia kano ikata uimwene kana kake na ndawa ezu ituma kuma bawo ba musibiku pa mukonyo ko the ubekata bana ndu dawa iwa wala kina wigitata wa mukete mabindange kwa bahati mbaya na nundu andawa la sio tumika ndawa ingi tukwata asitha sio na mathina masio nitona kwambata ugethe abandu akutuma wakwe kuma wao mukonyo ko theyu ni ambata yathika mabuine ambata yathika mabuine the andu beba na abika buni utona kwikara utona kutiwa ni thayo chui kindu kimwe ile kumana kila kingi mabindange ni tha wina ndaka menini no jiwa muno kwa operation na ndaka menini yekie mu Kenya silache kwa wingi with the hospital local operator that particular time yunda iba ina nyao aina ndakame na ndakame akuje mu pai ndwiki yake uti nyao tindakame na ndo da ida ndakame itwa ni nyao uitwa ni thayo ko isu ni itumila nini ituma pambrasu mekara meka kila kingi ukaokethia ndo thethia usei kwangelekania ila itawa nzou ya mwana imeete usei ni ikuika nime yaokethia igara ikuika na ya miozi no ethia ikuika limini wende na kuwa na wenda kuwa wikara uitwa ni thawako etha mutaalamu usine na uwezo wakara wakumia sei undu beka lwe tanza unzo ekwameta useine usewele kigara wale kumwande nikanoweke kuwa nikindo kitonya manyikana bewe binda ya kukwata mwana internadika ndumana until ibindela mwana wekara ugosia nundu wako na ultrasound wana akana na nzozi ya mwana nesa lakini undu imeta ndu ikara kwamba kuona juma na ila usiulia wa wikara wa mina kuseja mama ndio mana isi yo kanundu wa theater wa theater na sasa maitumedha na sio nende kubikia bundi enda ngukuli ulwa kibathukanio cha kansa ya ngai na bladder ni chao kiwo kinene
Na tu yes. Oh, bladder kwa ikamba ni mbuba. Na prostate. Kibathukanio ni cha. Yes. You mbuba kana ilage sunguma meta bladder na prostate ni mundu wa mutoi. Ni mundu anyao. Mundu umena glass ino yakwa na yesu yaku itinene. Na nyo mwage kwata kwa mutoi bae to thamie nyumba yaku. All right. No kwata kwa to thamie kwa. Ko kanza ya Ngai ya Maumao ni thamia ikalika mbuba. Ikamea mbuba ugethe wasisia ona andu manaka na yambie ba Ngai ya Maumao kana yegiara kana yambie mbuba. Kanza ya Maumao nayo ni tamba ikekara ikabika Ngai ya Maumao undu kwasi utamba ni wese kwasi wabando kwasi bana itakiba no itambo yende kanza me aligitara lakini indalili kana ndu iwe na kanza ya Maumao kanza ya mbuba na kanza ya prostate sikibathukanio sikibathukanio na sio nde simeana zile kibathukanio kabisa kibathukanio ichao kibathukanio niki prostate no mune sungwa nyama tawese sungo no yaili kana yembe nyama ndine ko kanza yuma ina mane no mindo yo no mbuba ndu mwa mubela bainama ninzebe yes ni mubuko ko wisu me amubukone kindu kiyo me anamane agindu kiyo me amubukone kibagili ndumwe sikibathukanio all right yuko kwata kibathukanio nundu sionde siambia zia kibathukanio na dalili sida sinyao sikibathukanio no athimani wona eno ni ambuba eno ni anyao ni Maumao kwa tunenge dalili kibathukanio nizo dalili ni wena kanza ya mbuba ni mbuba kana nani tawata ni mbuba kana mbuba yes we can research kanza ya mbuba tumeto kana kizungu bladder wena kanza ya mbuba ndwe wawo andu manga umamba kame tena nyingi vyo waona kila kiba kitu nene chesa cho unaona fanda ukara utafanda kara wa masungwa wo mutune pyo mwili ndakame Maumao makumetha mentha kame kuma mwambio paka muthia wandaye yes nyuma makumetha maili kiuchandaye kuma mwambio mpaka nyo paka muthia nandu yawo wezo thiguma ndakamenthi ona ka wimbuka nyibe tata wezo thiguma ndakamenthi kitumi niki you cancer ya bladder buba ile ndakame nyingi muno metwile ndakame ni mingi muno ko wathi kuma nundu wa kwikea pressure ni kana umae mutu umwe kara uitambuka watembuka ndakame uto Maumao maikara aiso ndakame ko kaenda kuma kwa ndakame na nundu anu magire ndakame esu semba hospitali oni kwa jando twabo mutumia ndakame nkibeti chuma ndakame mudanoma onuka jona ba hospitali esu ngwathe na mukatane iloko na mundu woka emosele na kanza ya bladder kana kanza ya mbuba mundu uzo bako certificate kana siana siagetewe yanake nundu kindu kila tukiete ni ndakame wona uokwe kwa suma semba maikara masemba atene naona ku ya kanza ya prostate thakame ba kenyo keka nini na muitile no ndumwe muitile ti ndumwe sikibathukanio tena kinene pyo bala bakwata kanza ya bladder nao kana kanza ya mbuba nao ozi no chino kindu otali no kumana na yue ndizika na titilati osele like ndo director banda bya masai mapela ekatuma tuchokete tukoka osele labu alama kwata na muitile ndo sikibathukanio yes na yue ende utonya kwatikana kwa musese ola wetha ndendo kupikia ulao kwetha enda kunena na kwa wangu ni esimu nambani ino noti mwanza ile 5 imwe inanyanya ningotongelela ingi noti mwanza ile 5 imwe inyanya nongo ni esimu kwa ibinda yonde ngudi ekolela nga utethesia na wenda kumbona ni hospital wa Jordan Hospital ole musinde kitwi no nyi mutaalamu wa thina wasia mbio ukambani na ni boya alame usoma meke bitimo gathuthukuma imwe witheta kwa tandu agimakundethesia we anondo ni we mwingi na tia ingi na indakitali ni nini alame ilobi no mambo nena Robert ofisi wako wipa lakini ulawa ile kumandanika nangalame ilobi na yako kwitu sekibathukanio na akamba mayingo kwati munene nange munozo woka ilobi kungethia wethia ngalama ye ulangu lakini uko kitwino no kamba no ka matethese ngalama yenyao alama yende mutaalamu no longa kibathukanio yes
ni muvea na ndi musese no vea ndo akwendania na itundi ni wa kilungu cha Uiiti nina wikwate nonde na kusoma na kumanya ndo wailite kuisubiana na kukwata amwe mama wau alaweta mundu utonya kwisia tukendea chumwani tukite ni kwendea Uiiti mwailu ni Tofik Makenzi wa Mutunga Tiwanesa.